Liam ngobrol janji jengklang-jengkling mencintai, mudah beli mengingkari, ada sakit hati ini setiap hari. Mudah beli Liam ngobrol janji jengklang-jengkling mencintai, mudah beli mengingkari, ada sakit hati ini. Sakit hati. Jujur tiang beli, aku masih sangat mencintaimu. Jangan lagi beli, menyakiti hati dan ingkar janji. Cara bebek Liam bunyi, tapi beli mengingkari janji. Cara bebek Liam bunyi, yang sakit hati ini. Ku tak bisa lagi, ku tak mau lagi dicintai beli, tapi diingkari. Udah beli Liam bunyi ngobrol janji jengklang-jengkling mencintai, mudah beli mengingkari, ada sakit hati ini. Sakit hati. Jujur tiang beli, aku masih sangat mencintaimu. Jangan lagi beli, menyakiti hati dan ingkar janji. Maka kalau beli satu liunan bunyi, cara bebekku aku ajak ngomit padidi. Menyikan ngobrol janji-janji, tapi beli selalu saja mengingkari. Aku tak bisa hidup seperti ini, aku tak mau cinta dikhianati. Aku tak bisa hidup seperti ini, ngajak beli neliunan bunyi. Cara bebek Liam bunyi, tapi beli mengingkari janji. Cara bebek Liam bunyi, yang sakit hati ini. Ku tak bisa lagi, ku tak mau lagi dicintai beli, tapi diingkari. Cara bebek Liam bunyi, tapi beli mengingkari janji. Cara bebek Liam bunyi, yang sakit hati ini. Ku tak bisa lagi, ku tak mau lagi dicintai beli, tapi diingkari.
atuane pragat kerohanian, pergaulane aneh kedewan-dewan, dedarane umbi teken dondonan, aneh paling keren hobine kerauhan. Ulian benuping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara bertain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melacak kebatinan pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan nasa melambung, tiang menekang ia ngorahang, ulian ama beregan. Ulian benuping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara bertain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melacak kebatinan pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan nasa melambung, tiang menekang ia ngorahang, ulian ama beregan. Logan percaya jak balian di gitu-gitu tak balian metanjun tuh. Sira uyang-uyangan sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan nasa melambung, tiang menekang ia ngorahang, ulian ama beregan.
Seduak-duak nak loh nekang sekaya, nak muani tetap kepala keluarga. Tanggung jawab ne utama, apa ngelah hajen raga. Diapin bede ne penting ada usaha. Beli muani tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas di majemu. Liseng kalelo, yapin kain beli toyo. Kal jalanin kulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas di majemu. Liseng kawelo, yapin kain beli toyo. Kal jalanin kulian sayang liken ilo. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas di majemu. Liseng kawelo, yapin kain beli toyo. Kal jalanin kulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan.
nangite sing telah tegene ento jani anggon adi sesulo yen yak nutin kita sina singkal suwud adi mata tagihan sing suwud ngale utang yen kalutin zaman saihang ken kantone deket di jeraga hidang nuti dekan tinggu bergengsi pangsi de anak kiri nanging sujatine di jumah raga kuang adine nawang diselep makuli ningale sekaya sing kenal waktu yen kuang kangoang yen lebih kalman jain rezeki anake sing ada nenawang sing kenal waktu yen kuang kangoang yen lebih kalman jain rezeki anake sing ada nenawang belina demen yen nempukin adi menarik hati yen ajak melali ya dasdun sing mal kanggo angne mudahan ane penting kejegegan adi bertawang benih. Sireke sanitain ngerasa yang rindu kewala dusing tain si deket-deketan
sebet yening tanang sing bani yen nyambatang ulian beli sekadi duit yening beli ngejohin takut pesan kilangan yening pakin beli takut nyakitin beli sadar boya beli harapan adi beli sadar solak beli ngai adi sing nyaman yen dadi ban ngelebang yen dadi ban nyudang apang sing anu ada rasa semene beli rindu pedang bakat anggun kena apa kesida beli lakar ngelahan kene sakit ne besnain adi sing tawang tanggune mire paling olah kanggo ngadeng jani suut mengharapang adi ulian sakit kena nanang rindu pedidi apa buen rindu ne sing kewalas boya beli harapan adi li sadar solak beli ngai adi sing nyaman yen dadi ban ngelebang yen dadi ban nyudang apang sing anu ada rasa semene beli rindu pedang bakat anggun kena apa kesida beli lakar ngelahan kene sakit ne besnain adi sing tawang mengharapang adi ulian sakit kena nanang rindu pedidi apa buen rindu ne sing kewalas rindu ne sing kewalas.
tresnane mejalan kedasaren tresna suci ring mana tadi hati adi jani mokogin beli kone dituhu adi ngelah pengganti jelas beli menyakit hati depan subeketo kone pejalane anggap beli antol latihan hati apa yang buin bidang paling ngalah pengganti ku sing perlu nyakit hati dua kali karena beli superdai nyakit hati belum saja belum beli gugu mungkin manis adine depan subeketo kone pejalane anggap beli antol latihan hati kayang buin bidang paling ngalah pengganti ku sing perlu nyakit hati dua kali karena beli superdai nyakit hati belum saja belum beli gugu mungkin manis adine ipidang ngelangane pengorahan sayang pengorahan saya kapan ragan beli
ngaten beli yen mule beli uli makuli ingat tekan rumah ingat anak soma dengan tiang beli cuma demi si mamunya megadang kelemah abang kesing sekaya ni telah sing merjaling tiang kesing nyedot asik nanging nyidang nainan beli tako sing merjaling tiang kesing nyedot nanging nyidang ngai beli ambek anggur sing merjaling tiang kesing nyedot nanging nyidang nainan beli tako sing merjaling tiang kesing nyedot nanging nyidang ngai beli ambek anggur Gogokan matali benang lili gundi abot-abot pokoknya elok manang kulian bumi sing daman uyuh Gogokan matali benang lili gundi abot-abot pokoknya elok manang kulian bumi sing daman uyuh Gogokan matali benang lili gundi abot-abot pokoknya elok manang kulian bumi sing daman uyuh Biasa di memburu
Sejatine tiang sing ngerti tekening rasa puniki saja mula tresnane buta laksana pele sing ngerasa yen ning suba ulian tresna sejatine tiang subanawa beli ada ning ngalahan tresnang tiang ken beli tulus suli di hati diastun beli sing tiang tu sing lakar masa salah tresnain ragan beline tiastun tiang benawang sinau pasti benci dan irang gekal mapalasan beline taen singgah dini di hatin tiang kau tetap jadi kenangan.
Suksema beli aturan titiang unduk sayang beli kapining tiang diastun tiang subenawang tresnan beli sebatas menyama nanging tiang merasa elak ken kornan beline sangat cemburu ken tiang uling hatin tiange paling dalam tan wenten kena ngerebut ibeli ampura yang embo sampun salah tampi ampura yang embo tiang boy aja pelako embok subenawang tiang